Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 3 z'ukwa karindwi. Icyegeranyo cy'inzobere za Loni kiravuga ko u Rwanda rukomeje gukoresha icyo bita amayeri yo kwigarurira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akarere kiganjemo umutungo kamere w'amabuye y'agaciro. Ibirego u Rwanda ruhakana. Amakuru avigaza aravuga ko abantu barenga 100 bishwe mu masaha 28 ashize mu gihe Israel ikomeje gukaza ibitero byo mu kirere ku butaka bwa Palestine. Mu Burundi ho hashyizweho abaguverineri 5 b'intara nshya ziherutse gushingwa. Murumva abari bo mu kanya. Hari kandi n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Umuryango w'abaganga batagira umupaka MSF mu mpine wasobanuye uburyo buteye agahinda abasivile bo mu karere ka Darfur muri Sudani bafashwemo, aho igisirikare n'abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces RSF mu mpine bari kurwanira ubugenzuzi bw'aka karere. MSF iherutse guhatirwa guhagarika ibikorwa byayo mu mujyi wa El Fasher wabaye ishiraniro, ugaragaza irasa ritarobanura ubwicanyi no kuzira inzara. RSF kandi inashinjwa ibikorwa biteguwe by'urugomo rushingiye ku gitsina byibasira abantu batari abarabu ndetse no gushimuta. MSF ivuga ko igitero cya RSF giherutse kugabwa hafi y'impunzi ya Zamzam kishe abantu batabarika. Uyu muryango uri gusaba Loni kugira icyo ikora gifatika. Icyegeranyo cy'inzobere za Loni kiravuga ko u Rwanda rukomeje icyo bita amayeri yo kwigarurira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akarere kiganjemo umutungo kamere w'amabuye y'agaciro. Icyegeranyo gishinja ko abategetsi b'u Rwanda bifashisha umutwe wa M23 nubwo baherutse gushyira umukono ku masezerano y'amahoro i Washington mu kwezi gushize. Leta y'u Rwanda irahakana ibiri muri iki cyegeranyo, ivuga ko atari ukuri. I Nairobi ni inkuru ya Siriake Muhawe nayo. U Rwanda ruratungwa agatoke kuba ari rwo rutegeka rukongera rukagenzura abagwanyi ba M23. Icegeranyo c'abahinga ba ONU kirerekana idonido ry'ingene u Rwanda rwagiye ruha inyigisho abagwanyi bashasha ba M23 hamwe n'ibikoresho bya gisirikare. U Rwanda ngo rwarakiriye abarongoye abagwanyi ba M23 mu ikambi y'inyigisho za gisirikare ya Gabiro, rwongera rurakoresha ibigo by'inyigisho za gisirikare vya Nasho na Gako mu kwigisha abagwanyi bashasha ba M23. M23 ngo yagiye itera intambwe mu buseruko bwa Kongo yigarurira ibisagara binini byo muri ako karere gafise ubutunzi bw'amabuye y'agaciro, Goma na Bukavu, ibifashijemwo n'u Rwanda. Kongo, ONU n'ibihugu bikomeye vya Buraya bivuga ko ico gihugu cy'u Rwanda gifata mu mugongo M23 mu kwirungikira abasirikare n'ibigwanisho. Ico cegeranyo c'abahinga ba ONU kivuga kandi ko ifashanyo y'igisirikare cy'u Rwanda kuri M23 idafise intumbero yo kwivuna abagwanyi ba FDLR, ahubwo ko u Rwanda rurajwe ishinga no kwigarurira ubuseruko bwa Kongo, naho ico gihugu giherutse gushira umukono ku masezerano y'amahoro na Kongo mu birori vyabereye i Washington muri Amerika. Ico cegeranyo c'abahinga ba ONU kivuga ko gushika ubu abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo gufasha M23 bashika ibihumbi 6 udashizemwo igitigiri c'abagabirije bari ku rubibe. Abatungwa agatoke muri ico cegeranyo bafise uruhara muri iryo rungikwa ry'abasirikare muri Kongo harimo James Kabarebe azari amaze gufatirwa ibihano na Amerika, hamwe n'abagenerali babiri Vincent Nyakarundi
na Patrick Karuretwa. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yorane Makoro arakana ibiri muri ico cegeranyo, avuga ko ico cegeranyo cemeza neza ko leta ya Kongo n'igisirikare cayo bikorana n'umuhari wa FDLR, ariko ko gisigura nabi n'ibirankana impungenge u Rwanda rumaze igihe kinini rwerekana ku kibazo c'umutekano gituruka kuri FDLR n'iyindi mihari bakorana, catumye hashirwa ingabo ku rubibe mu ntumbero yo kwikingira. Umuyobozi w'ishyaka ry'abademokarate mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari gukerereza itora rya nyuma ku mushinga w'itegeko rireba imisoro n'ingengo y'imari akoresheje kuvuga ijambo rirerire cyane. Hakimu Jeffries yabwiye inteko ko akoresha igihe ashaka mu kwamagana uyu mushinga w'itegeko, nabo mu ishyaka ry'abarepublikani bwabo bemeza ko rizatumbagiza umwenda w'igihugu rikanahagarika ubwishingizi ku buzima ku bantu babarirwa muri za miliyoni nyinshi. Byasabye amasaha menshi y'ibiganiro kugira ngo umuyobozi w'inteko Mike Johnson na Perezida Donald Trump bemeze abadepite b'abarepublikani bari bahangaye ko batazaritora kwemera ko umushinga ukomeza ukajya mu nteko kugira ngo harebwe niba uri bwemezwe. Mu Burundi hashyizweho abaguverineri 5 b'intara nshya ziherutse gushingwa. Byakozwe kuri uyu wa kane bamaze kwemezwa na Sena nk'uko byasabwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. N'abagabo 4 n'umukenyezi cyangwa umugore umwe, ariko sinibanuki. Reka tubibaze Jidasi Hundi Mpundu. Bano baburamatari bashasha bemejwe n'inama nkenguzamateka mu ikoraniro ridasanzwe ryatumweko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu gihe intara zahora ari 18 mu ndinganizo ya kera y'intwaro, ubu ni 5 gusa mu ndinganizo nshasha. Bisigura rero ko babona amatari bangana uko nyene. Hemejwe amazina y'abagabo 4 n'umugore umwe. Intara ya Gitega igiye kuramutswa Liboire Bigirimana yamuka mu ntara ya Mwaro yahahora. Uyu yahora n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero, akaba kandi yarajejwe umugambi w'igihugu wo kugaburira abanyeshure cantine scolaire. Intara ya Buhumuza iramutswa umupfasoni Denise Ndaruhekeye avuka muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga ya kera. Yari umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'iyo ntara. Parfait Mboninyibuka yahora ari umushinga amateka akamuka mu ntara ya Rutana yahahora, ni wagiye kurongora intara ya Burunga. General Major Aloise Ndayikengurukiye yahora arongoye ishirahamwe Sosumo rihingura isukari, na wagiye kuramutswa intara ya Bujumbura. Avuka muri komine Mubimbi muri iyo ntara nyene. Intara ya Butanyerera igiye kurongorwa na General de Brigade Victor Segasago yahora aramutswe intara yahahora ya Kirundo. Jidasi Hundi Mpundu, Ibujumbura. BBC gahuza miryango tugeze ku isa 11:37 muri za BBC Nairobi London, ni saa 1:23 mu Rwanda no mu Burundi. Mukanya turakomeza, ndi Prudence Ngyumva. Dusubire mu Burundi. Ejo niho hafubwa abantu 6 bishwe n'abanyagihugu ku mutumba wa Gasarara muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura. Abo bantu bishwe n'amahiri hamwe n'umuriro nyuma ya saa 6 ku munsi wa mbere bagirizwa uburozi. Umuntu umwe niwe warokotse. Mu bakekwaho ico caha hamaze gufatwa abantu 12. Mu gushaka kumenya ibindi kuri iyi nkuru, mugenzanje Siriake Muhawe nayo yahamagaye buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva, maze atangura mubaza ico bakoze bacumva ico iyo nkuru ya kababaro. Twarungitseyo abapolisi n'abajejwe intwaro ukunzego zo hasi, bamaze kwashika barashoboye gukura 3 mu minwe izo nkozi z'ikibi, ariko 2 muri abo baruhiye gupfa kubera bari bamaze gusha, ariko umwe ari mu bitaro. Impande y'ivyo twaciye twikora kwajejwe umutekano dukuye ahandi kure, baca baraza kuri mutumba, baca barafata abantu baba baragiye imbere y'abandi mu gukora ivyo bikorwa. Tumaze gufata 12, abandi bariko bararondekwa. None abo bantu bishwe bakikwa ko baroze bande? Nurana ibintu by'uburozi katansiguro igaragara wo kwerekana, ariko bavuga yuko iyo mitumba yabo abantu bapfa cyane. Hanyuma icabikabuye ngo umukozi w'Imana, umwarimu w'ishengero rya Katolika rya nyene mu Gasarara yarahigiye gupfa. Hanyuma muri ako kanya nyene ngo acaduka n'uwundi wo kwindi shengero riri hafi yaje na John rya Katolika
nawe ntiyagwaye nk'uko nyene bashavuga ati rero nta bindi abo bantu bariko barabica n'abarozi. Abantu bishwe n'abantu bageze mu zabukuru, abandi baba bakuze baba ngaho ahabereye iryo bara, muriko murabahumuriza gute? Byasaba ko tugira amanama, ariko uyu munsi w'ejo ntivyari gukunda, n'amaziko yaheze atevye, ariko twatumye ko inama z'abatware bo hasi tugirana inama naho, hanyuma tubone kuzoshika kuri uwo mutumba. Inama y'abakuru b'imitumba izoba ejo, hanyuma inama y'abenegihugu bose izoshiba kuwa kabiri. Iyo ngeso yo kwihanira murabona mugiye kwitorera inyishu gute? Nibabona abenegihugu yuko by'ukuri abo bantu bahanwe, turafise icyizere yuko izoca igendera hagararana cyane cyane muri yo komine. Bazoba bariza ku mugaragaro rucibwe w'ikibiriraho ku munsi wa gatanu, ruzoshirirwa nyine muri komine ya Nyabiraba. Ivyo bintu byo kwicara abarozi ni ingeso yadutse canke vyahahoranga Nyabiraba? Muri Nyabiraba birakunda kuvugwa, hariho n'indi mitumba amatora ataraba bari bagize ubwoba mbere bo baranyandikiye n'amamesaje ndabatelefona, barambwira ko bafise ubwoba ko babwirwa ko ari abarozi. Hanyuma musanteri yaciye agendayo acaragirisha inama aho hantu, baratekana. Ubu tuvugana umutekano wifashe gute aho haguye iryo bara? Umutekano uriho mugabo muvuma y'abantu n'intoyi. Tumaze gushirayo position, abo bantu baciye batangura kubona abantu batangura kunyegeza, kuko ntibabona neza ugiye gufatwa n'utagiye gufatwa. Niho twibaza yuko baca binyegeza kugira ngo ntibahave bafatwa. Ni nayo mpamvu byatugoye n'ejo ku maziko kugira ngo tunkana dufasha mu maziko, kuko abantu bose barabarondera ukababura. Bamwe twabasanga mu mazu ngo mudufashe, abandi tukabatora ku mitumba ihana urubibe n'uwo mutumba. Ibisigaye uri kuraraba nta kindi kibazo kihari, gusa abo bene gihugu nk'ubu nk'abafitanye imiryango yegeranye n'abo bapfuye, nibo bavuga ati no kubandanya mudukingira, kuko bashaguma bafise ubwoba ati usanga natwe badushira mu gitigiri cabo bitabaroza, ugasanga ari ejo cengiye ejo batugiriye nabi. Umuyobozi wungirije w'ingabo zirwanira mu mazi mu Burusiya Mikhail Gudkov yiciwe mu mirwano ibera mu karere ka Kursk gahana umupaka na Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko uyu musirikare w'ipeta rya General Major yishwe ejo hashize kuwa gatatu. Amakuru aravuga ko yayoboraga brigade akaba yanicamwe n'abandi basirikare 10 mu gitero cyagabwe na Ukraine mu birindiro bitangirwamo amabwiriza ya gisirikare. Hagataho amakuru ava i St Petersburg aravuga ko ibirori bikomeye bya karasisi byari biteganyijwe mu mujyi ku munsi wahariwe urwego rwa gisirikare mu mazi Navy Day wasubitswe kubera impamvu z'umutekano. Amasoko y'inkuru yabwiye itangazamakuru ryo mu gihugu ko nta bwato buzashyirwa mu mugezi uzwi nka Neva nk'uko byari biteganyijwe, ariko ko ngo umuhango wo kuhashyira indabo n'igitaramo cy'indirimbo byo bizakomeza nk'uko biteganyijwe muri uku kwezi. Mu burasirazuba bwo hagati amakuru avigaza aravuga ko abantu barenga 100 bishwe mu masaha 28 ashize mu gihe Israel ikomeje gukaza ibitero byo mu kirere ku butaka bwa Palestine. Nk'uko umunyamakuru wa BBC Ray Davis uri Yerusalemu abivuga, benshi mu bishwe biravugwa ko bari ku murongo bategereje inkunga y'ibiryo cyangwa bava mu nzira bava kubifata. Inkuru ye murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Mu gihe igitutu gikomeje kwiyongera kugira ngo ibyo bihugu byombi byemeranywe ku masezerano yo guhagarika imirwano ari hashirwa mu imbaraga na Donald Trump, umujyi wa Gaza urarushaho kwibasirwa n'ibisasu. Igisirikare cya Israel kigwanira mu kirere cyemeza ko cyarashe ahantu harenga 150 muri Gaza muri aya masaha 28 ashize. Ibi bisasu bikaba byageze no ku cyo bise imihanda yo munsi y'ubutaka ndetse n'ibikorwa remezo bya Hamas. Mu cyagaragajwe nka kimwe mu bitero bikomeye cyane muri aya mezi ashize, abantu ibihumbi bategetswe kuva ahariho haraswa bakimukira ahiswe aho umutekano. Ariko abayobozi ba Palestine n'imiryango ifasha bavuga ko nta gace na kamwe gatekanye i Gaza, kandi ko ahantu henshi abaturage bari babwiwe kwimukira naho hibasiwe n'ibyo bitero byo mu kirere. Abayobozi mu nzego z'ubuzima i Gaza batangaza ko abantu barenga 140 bishwe ejo hashize, harimo abagore n'abana benshi.
naho ishuri ricumbitsemo imiryango yahunze naryo ryarashweho mu majyaruguru ya Gaza, ndetse biravugwa ko abatari bake bari bategereje imfashanyo mu mujyi rwagati wa Gaza bishwe n'ibyo bisasu. Abantu bigaragambya babarirwa mu bihumbi bakongeje sitasiyo ya polisi mu burasirazuba bwa Kenya nyuma yo kwigaragambya bafite isanduku y'umwarimu akaba n'umwanditsi ku mbuga nkoranyambaga wapfiriye muri kasho ya polisi mu kwezi gushize. Itangazamakuru ryo mu gihugu riravuga ko isanduku yarimo Albert Ojwang yakuwe mu modoka yarimo, yazanywe kuri polisi mu karere ka Homa Bay aho yabanje gufungirwa aregwa kunenga umuyobozi wa polisi kuri interineti. Abapolisi babanje gutsimbarara ko Ojwang yiyahuye mbere yo kwemera ko yishwe. Ibintu byasembuye imyigaragambyo ikomeye yamagana ubuhubutsi burimo ubwicanyi bwa polisi. Biteganyijwe ko azashyingurwa ejo kuwa gatanu n'umwanya w'Ikinamico Runana. Nyirabazungu arashingurwa n'intimba. Hagati aho Pascal mu iperereza n'Urunana. None se ubwo nukugiye Kareme? None se uragira ngo ngende ntonori? Ugiye utananyweye igikoma kandi cyahiye. Kugira ngo se hari icyo nshaka sha. Ufite ikihe kibazo Kareme? Ndeke ujye kugaburira umwana yewe. Umwana rwose nta kibazo afite, namuhoreje imbiha abandi bana ngo bamufashe kurya. Ubwo nushaka ko umwana wacu yongera kurwara imisponori? Narame n'umwana uzi ubwenge cyane Kareme. Yabanje gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune abona kumugaburira. Jya mu yindi mirimo rero ndeke njye ku kazi. Tekereza ariko uzi ko iyo nasohoka mba nsanze ugiye ntacyo tuvuganye, kandi uzi ko turi kwitegura ubukwe. Kareme waraye ugeze aha ngaha rwose biruha mu buriri wanga kumvugisha ngo urananiwe. Naniwe ariko. None se ubukwe bwacu buzagenda neza bute kandi tutaganira ngo buri wese abwire undi imyiteguro aho yigejeje? Rwose ku ruhande rwanjye irarimbanije. Yewe n'iwacu nyogokuru yambwiye ko batangiye kuvugururira inzu babamo. Ndumva ari sawa. Ni sawa nyine, ariko nyine amafaranga yamubanye make Kareme. Yarazi ko nzamufasha rwose, kandi rero sinamufasha ntacyo wampaye. None se ko witse imitima gusa ntuvuge? Hari ubwo ibintu bitagenda nk'uko umuntu yabitekerezaga, ariko humura bizagenda neza Honori. Ubwo ntacyo nkinze Kareme? Honori. Karame. Buriya naraye nje mbabaye cyane, niyo mpamvu rwose nashakaga kuvuga. Wari wabaye ikize? Ubonye mama wambyaye ngo abari gushyiraho amananiza koko? Umukecuru? Mama wawe? Urabizi rwose mama ndusha ubushobozi cyane. Agira igipimo cy'ikawa kinini kandi kimuha amafaranga. Akagira urutoki, akagira ibiti by'imbuto, akagira ishyamba, akagira amasambu yera. Rwose ibyo ndabizi Kareme, aturusha ubushobozi nakuri. Urumva naye nizeye rwose ko hari abantu b'inshuti bazantwerera, ariko nyine nka mama akagira icyo angenera, kandi kigaragara cyo kumfasha mu bukwe bwanjye. Ubundi se ntazabikora Kareme? Yarayambwiye ngo niba ntahinduye icyemezo nafashe ngo ubukwe bwo mu murenge bubere i Nyarurembo, uretse no kumfasha no kubutaha ntazabutaha. Ubwo se yabidukora koko mabukwe? Nuko yambwiye kandi buriya ntajya ava kwizima ndakurahiye. Kareme ndakumva Honori. Mama wenda muzi rwose ntajya ashimwa kabiri kandi ahinduka nk'ikirere. Muri aka kanya muba mwumvikanye ibintu, mu kandi kanya akaguhinduka. Ibyo rero ntibitangaje. Ariko sheri wanjye humura wicika intege pe. Icyangombwa nuko ngukunda nawe ukaba unkunda. Tukaba twumvikana uko ubukwe bwacu buzagenda. Rero rwose wita umutwe, tuzakora ibidushobokera tutamwishingikirijeho. Ubukwe mama wawe adatashye ngo abuhe umugisha kandi ahari, ubwo ugira ngo uroroshye koko Honori. Simwe mbazamuza? Ni twebwe. Dore mbese uko bakanura nk'imbe bazafashwe muri Rwagakoco. Ubwo mwari mubadutsemo baturana barumuna banyu mwirukankira he mutanabahumuye. Ariko nshize irungu ndamuhetse. Muzara nawe ahetse mu mararungu kuko twababyukije bakabyanga. Aka nakumiro koko. Muri make mubavanye mu buriri bataranicura koko. None se nitugiye iwawe warinda narandiri gukina. Ntabwo ari ugukina gusa nawe. Muza hita usubiza uwo mwana mu buriri aryame none ahangaha ufate igitebo ze nkwereke. Urumva nawe kaze ndabwira igikuru n'igito cyumvireho. Papa wambabariye ntunjyane gutunda ifumbire uzi ko naburaye koko. Ni ukuri nambaraga umuntu yabona noneho.
ariko se ubundi abo bana ko bari bagiye kwashya kubagarura iki Pascal? utambwira ko ari wowe bohereje we mukobwa aja? Ninjye wari ubohereje nyine. Nari mbabwiye ngo baheke abavandimwe babo banashorere Muhoza bajye kwashyaka. Abana bazindukire mu rugo rw'abandi batanakarabye mu maso koko? Bakaraba iki ariko? Oya pe, ibyo simbishyigikiye rwose. Erega buriya kwashyaka n'abantu beza Pascal. Ntibashobora kujya mu nzu ngo barye bonyine abana bacu bicaye ku rubaraza. Natwe baradu. Ntiwumva kandi uriya mugore abyuka atetse ibikoma, amata, imireti, amagi atogosheje. Hari ibindi akora ntibuka uko byitwa bazinduka barya. Hari ubwo baba baguze n'imigati cyangwa capati. Baba bafite n'imbuto mama, amapapayi, imineke, imyembe, amaronji n'ibinyomoro. Ubwo rero mukumva babona ibyo baha abana babo namwe bakabona ibyo babaha. Nyine tunywa igikoma bakaduha n'irindazi. Cyakora abatoya bo babana ku gapapayi cyangwa akanyomoro n'umuneke. Ibyo byitwa kuremerera abantu mukobwa aja. Umva, mumve mu maso mugendeye mwe ba. Ntubona se ko bahise bagenda bishimye? Niko se mukobwa aja. Karame, banza ushimire ko washatse umugore uzi ubwenge ubone kugira ikindi uvuga Pascal. Uko ye. Buri uyu munsi turorohewe. Baririrwa ifi yo kwashyaka, barya ibya mu gitondo, ibya kumanywa, nibiba ngombwa nimugura baze bariye. Uzi ubwenge koko ntugase. Uravuze ngo ntabwo nzi kandi nkuruhuye induru y'abana batubaza ibyo bari burye Pascal. Uratinya turavuga ngo nzi ubwenge habe namba. None se mugore mwiza. Ubu tuvuge ko ubwenge wagize ari uguhagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro gasama indi nda kandi uzi neza ko nabo ufite utababonera ibyo bakeneye. Nsaba imbabazi kuko umbwiye nabi Pascal. Ngo usaba imbabazi kuko nkubwiye ukuri mukobwa aja. Niko urashaka gukomeza kubyara ngo ukunde ugwiza abana bazajya bazinduka batoye umurongo mu rugo rw'abaturanyi bajyanywe no kurukara. Leya hanaye. Nahani wawe. Ko ntakumvise ukingura umuryango winjiye ute? Kandi sanze rurangaye urugi. Apo sinibukaga ko nifunguriye ngiye gusohora imodoka. Nari ngarutse gufata ikofi nayibagiriwe ngo njye ku kazi. Okay. None se bite? Nyine ko usanze ngiye ku kazi nabikubwira uti oke. Nuko nta kibazo mfite kuba nsanze ugiye ku kazi kiri. Wowe se ndabona utanambaye nk'ugiye ku kazi. Ntukora ufite konje. Chris ari okay? Yes I am. None se kumbaza ngo ko ntagiye ku kazi kandi ndi mu biruhuko. Oh la la. Sinabyibukaga pe. Ubwo rero urihangana usanze ngiye. Erega nta kibazo mfite. Nta kundi nyine urajya mu modoka ngo ukatane ngo usubize iwawe. Hanyuma nkomeze nanjye njya ku kazi kuko sindi muri vacances. None se Chris, ugira ngo nafashe icyemezo cyo kuza hano ntabitekerejeho. Ndabizi ko abaganga nta vacances mugira kandi ko nta nakonje urimo. Kuko rero mfite uwo mwanya ngewe. Naje kugukorera imirimo imwe n'imwe rwose yo mu rugo nk'isuku yo mu nzu hanze. Mbese ndagira ngo iwawe hase neza. Ndambiwe kwirirwa mu rugo rwose ntacyo nkora. Wabimenye rwose iyi weekend nagize akavuyo kenshi sinashoboye gukora isuku. Give me the keys. Kuko se ngusigira imfunguzo zanjye ushaka gusigara ngaha wenyine nta kibazo. Ngira ikibazo cy'iki se singe wizanye. Zizane vuba ahubwo. Kurura ntunguye reya. Ahubwo sura taryari ngusange naguteguriye sheri. Nako byihorera igire ku kazi ibindi windekere. Uwo mukobwa wese ko adakoma arangwe. Ugira ngo size se haba yari yava ku kazi Nyirabazungu. Yatangiye akazi rero? Yaragatangiye. Kandi yatashye nyine aca kuri salo ye kugira ngo ajye kureba uko abakozi bakora hanyuma akahurira n'umukobwa we bagatahana. Ariko mana uwo mukobwa we yabaye inkumi disi we. Cyane da. Iyo adacumbagira ntabwo nari kumumenya arangwe. Rufesi yabaye inkumi rwose. Kandi rero ntabwo gafite iriya mbago rwose n'agakobwa keza bambe. Kubera ko uzafite ubumuga ntibyere kumubuza kuvamo inkumi nziza Nyirabazungu. Nizere ko utanyumvise nabi rangwe. Oya nta kibazo nukuri simunenga ko afite ubumuga rwose. Kuko ndabizi ntibwamubuje kuba umunyabwenge cyane pe. Naho ubundi se arinje kukubwira ibyanjye n'umuhungu wanjye. Kandi kuko Karemera disi ngo afite ubukwe. Karemera yarambabaje. Mbese niba hari umwana wanteye umubabaro ni Karemera. Ati se kandi agiye kukwereka ibirori kuko. Abinyereka byahehe ko agiye kubyereka iwabo w'umugore we. Hate umuntu wateguye gukorera ubukwe iwabo w'umugore we bagasaba bagakwa
bagasezerana mu murenge bakagaruka i Nyarurembo ibirori byararangiye koko. ye ni impamo ya Mungu nuko babiteguye we n'umugore we. ayiwe umwana wacu wavukiye n'ahangahe Nyarurembo tumureba bagakura tumurora nta birori agiye kutwereka koko bigiye kubera ikanarange. Ngiki kinshengura Rangwida we. Twari tuzi ko tuzarambura imikenyero tugakenyera tukitera tukabutaha twarangiza tukavuza impundu none nuko bigenze. Umwana wanjye yigize inganzwa Rangwi yemera icyo umugore wavuze cyose. Ariko rero Nyabazu rimwe na rimwe mbona n'abandi basore baje n'ahangaha bakashakira abagore ariko bigenda. Hari abajya hariya ku nzu mberabyombi bakahakorera ibirori byose. Utamushyigikira kuko ubu nafashe icyemezo gikomeye Rangwi. Ntabwo ari ukumushyigikira Nyabazu, icyo cyemezo uzi kimeze giteko cyo kutagira uruhare na rumwe muri ubwo bukwe habe no kubutaha. Ese Nyabazu ubwo nutabutaha ninde uzaba nyina wa Karemera Nyirabazungu we? Ubwo se koko umwana azatwara nyina w'umutsindirano kandi ukiriho koko wa mubyeyi we? Ariko se Pascal ikintu umukobwa Jana yakoze utakwihanganira ni iki koko? Ndacyashaka ibimenyetso ari nabyo nshaka kukubwira ngo ngire inama. Oyambwira rwose ngo teze amatwi Pascal. Usho yego ubu umukobwa Jana aratwite. Ibyo narabimenye gusa namwe rero rwose murakabije. Indinda rwose aka kanya nabari abana bose musangamwe urumva mudakabije. Icyo cyo ntakirengagiza nubwo yarenze kuri gahunda twari twarumvikanye yo kuboneza urubyaro. Icyo utakwirengagiza se kikaba ari iki? Nuko nubwo ndeba buriya umugore tudaherukana tubana mu nzu ariko abukwe nkabukwanjye. Ngweke kuva ryari Pascal? Ese ugira ngo zo kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Mu by'ukuri yavuze ko atwite hashize amezi 3 yose. Nayo ashobora kuba narenga. Ntacyo mubaza naramuhunze ndarana n'abahungu banjye. Nari ndambiwe isindwe rye rwose no gutaha nyiyenzaho ndamuhunga. Ngiye kumva numva umugore udaheruka kunsasira ngo ndatwite. Ngize ntese mugore mwiza utwite ute kandi nzi neza ko nta mishyikirano iheruka hagati yacu. Atubwo ni igihe duherukanira. Ntambwire. Kandi rero kubera iyo mpamvu y'urwo rwikekwe nanjye nanze kumuherekeza ku kigo nderabuzima kwisuzumisha bushobo rwose. Ese wa mugabo we ko ari we mugabo wafite ubwo nutamuherekeza ajyana nande koko Pascal? Ni nde mugabo wundi uzamujya inyuma? None se ko nzi neza ko ishansi yakoreraho nawe ubuhari. Nta muntu w'umugabo wigeze ubona wenda basa nkaho bakungitse ngo mbe nakeka ko ari aho yanduriye. Ngo yandura Pascal? Nyine nshatse kuvuga ko yaba yarahakuye iyo nda. Kuko mukobwa Jana nzi kumenya ko atwite nyuma y'amezi arenga 3 n'ukuntu apfa gusama inda zikamumerera nabi. Oya bushose imbizi rwose. Ariko rero nawe Chris wamenya gukabya. Ntabwo ari gukabya umuntu yayobareya. Usko wagira ngo n'amatara wayahinduye. Wabimenye n'ubundi harampure nahinduye zari zarahindanye zitaka neza. Yego rata. Usko najyaga ngira ngo ni ikibazo cy'amaso yanjye. None yo wakuragamo rinete ntiwabonaga. Mu by'ukuri wakoze cyane Leya. Urugo rwanjye rwakeye kuva hanze kugera mu imbere. Mu by'ukuri wazagira ngo narashatse. Ako kantu uvuze sha. Niko kuri ariko. Wamaye ubwo burenganzira sekiri ukareba ngo noneho ndahahindura muri paradiso. Kusetse se. Ntabwo ngusetse Leya. Ndumva rwose no mu gikoni haturuka impumuro nziza. Ibyiza biri imbere Chris we. Wanatumye ndangara sinakuzanira amazi yo kunywa n'ukuri. Nta kibazo Leya. Amazi nzahari nyashatse najya kwisukira. Ariko kuki udakunda umuntu kwitaho? Waretse nkagwake ya sheri. No kwanga kwimenyereza nabi Leya. None reka mbe ngusize hano gato. Je muri dushe dore niriwe mu kazi mbona uko nza tujye ku meza. Uzi ko nanjye niriwe nizengurukaho simbona akanya ko kwiyuhagira Chris. Pole Shareya. Wahagorewe pe. Nta kibazo koresha dushe mu nzu ngenda jya gukoresha yo hanze. Ubwo se ni ngombwa Chris wabanza ngategura ameza ubundi nkagusangamo hari ikibazo ko umuntu yanatsirita undi. Uti? Chris se ko ntacyo avuze kuri iki cyifuzo cyareye. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.
natwe n'ahangaha dusoreje ibiganiro byacu rero byo kuri uyu wa kane. ushobora no kongera ugasanga kuri BBC Gahuza, ushobora no gusoma n'andi makuru tumvise hano kuri radiyo mu minota 30. ni Prudence Nyuba akoze guhita mu BBC Gahuza Miryango.